Evo ovako. Čitajte sve više i što češće svete oce. Zašto? Zato što su sveti oci preteče dubinske psihologije. Mene živ sram pojede često. Kada na raznim skupovima psihološke orijentacije čujem od uvaženih predavača, psihoterapeuta, psihologa, psihijatara, psihopatologa, sociologa, reči koje su mi poznate. A oni retko kada hoće da kažu to su reči svetog Kasijana Rimljanina sa početka 5. veka ili to su reči svetog Jovana Zlatoustog ili reči svetog Jovana Lestvičnika. Ne, oni kažu drevna istočnjačka mudrost. A drevna istočnjačka mudrost može da bude i nešto iz Kine, iz Indije i tamo ima izuzetno mudrih stvari. Evo danas u jednoj emisiji, snimanje sam završio upravo pred polazak ovamo, ja sam pomenuo i često pominjem čuvenog Rumija, najbolji, najveći persijski pesnik, najjače pero arapskog sveta, koji kaže uzmi sve što imaš, idi, prodaj, kupi oduševljenje. Ljudi danas ne umeju da se oduševe nečim. E vidite, ti zapadni, promućurni naučnici otkrivaju u svetim ocima upravo to blago koje mi sakrivamo i od samih sebe, a i od drugih. Opasnost, ne opasnost, moguća opasnost od čitanja tih raznoraznih, nisu to psihološki savjetnici, nego to su knjige sa psihološkom glazurom, tako bih rekao. Knjige koje uglavnom nisu zasnovane na nekoj ozbiljnijoj literaturi, nego je to uzeto malo odavde, malo odande, malo odavde, malo odande, jednostavno kompilacija. Sve je danas, postoji ta tendencija za kompilacijom u mnogim oblastima. I to zaista može da bude opasno, znate zašto? Zato što ti ljudi ne govore iz svoga iskustva. Vrhunac i glavna odlika svetih otaca, to kaže čuveni teolog otac Georgije Florovski, kaže, najbolja odlika otaca je oni nisu govorili o teorijama, oni nisu govorili na osnovu pročitanih knjiga, oni su govorili na osnovu duhovnog iskustva. Oni se, kaže on, ukratko nisu bavili idejama, nego životom. E vidite, kada se neko bavi životom, pre svega svojim, kad zna težinu podviga, svakoga podviga, brak je podvig, monaški put je podvig. To su dva različita podviga. Podvig je i ići, tek to je podvig, ići sam kroz život, ne biti ni u manastiru, a ne biti ni bračno povezan sa nekim. Sve je podvig ako se dovoljno ozbiljno shvati. Prema tome, treba knjige čitati, naravno ima dobrih knjiga, uzmite na primjer samo Irvina Jaloma, čuveni psihijatar, nema čovjeka koji lepše piše od njega. Kao što je Milanković među astronomima bio najbolje pero, tako je Jalom među psihijatrima, zaista, ne zna čovjek da li ga je lepše čitati ili slušati kada drži predavanja. Čitati, ali čitajte ono što će vam neko malo iskusniji preporučiti, ali čitajte svete oce da biste otkrili rudnik prave dubinske psihologije i vidjet ćete gde je izvor.